Osa sellest tulnuktolmust jõuab meie kodudesse ja vahel saame seda õige valguse korral ka näha. Ent enamasti kaob kosmiline tolm tillukeste küvemete sekka, mida me iga päev sisse hingame. See on kodutolm. What the average person thinks of as house dust is actually an incredibly diverse bunch of little tiny objects. Neis poole soolatera suurustes küvemetes toob elektronmikroskoop ilmsiks selle, mida palja silmaga ei näe. See on miniatuurne kolikamber täis loomakarvu ja putukosi nagu see kärbsesilm, soomused või liblikatiivad. Samuti sisaldab kodutolm nähtamatuid allergeene. Pollen from outdoors ends up indoors, and it can actually build up to be in higher concentrations indoors than it is outdoors. And pet dander, of course, same thing. Kuid loomad pole ainsad, kes poetavad õhku nähtamatuid nahakübemeid. A huge component of the house dust in your house is actually little pieces of you, because the human skin is always coming apart and flaking off, the dry outer layer. I mean, millions of little flakes of it. Someone stuck little monitors on people's shoulders to see what they were breathing each day. And the surprising thing was that the overwhelming thing that people are breathing is their own skin. Me ei näe neid arvutid osakesi enda ümber sooja õhusambas. Niinimetatud Schlieren fotograafia teeb need voolused nähtavaks, avastades valguse murdumise muutused hoovavas õhus, nagu me näeme õhuvirvendust kuuma asfaldi kohal. Nahakübemed koos muu mikroprahiga moodustab meie ümber kummalise, nähtamatu tuisu. We think of our houses as these little oases of calm, but in fact they are atmospheric systems. There are air currents moving all the time. Õhk, mida me sisse ei hinga, jääb söödaks olenditele, kellest see nähtamatu maailm kihab. Need on tolmulestad. Need on nii pisikesed, et neid mahuks nööpnõela peale 3 tükki. A dust mite is essentially a little tiny balloon on legs. This little animal has evolved that makes its living chewing up human skin. It exists solely to push your skin into its mouth. Ent nagu igas toiduahelas, nii on ka tolmulestade nähtamatus maailmas oma kiskjad. Lurking in the corners, in the cracks under the sofa, you have a class of predators. These things with great nasty claws. And they leap out and attack the little dust mites as they go trundling by. They impale them and suck them dry. It's like the Serengeti under your couch. Lestad mugivad ja nende mikroskoopiline roe satub üles keerleva tolmusekka. Väiksemgi värelus paiskab pisiväljaheite õhku, mida me sisse hingame, tuues kaasa ebameeldiva reaktsiooni, tolmuallergia. Probably when your doctor tells you allergic to dust, it's because he doesn't want to tell you you're allergic to dust mite poop. Lohutuseks võib öelda, et tolmutuisk on enamikule inimestest ohutu, ent vahel võib nähtamatu ka halba teha. On ka tapjatolmu. Täis teist laadi tillukesi osakesi, mis ohustavad meie kõigi tervist. Eriti kõrge risk on töölistel, kes koristasid Ground Zerot. See, mida te õhus ei näe, koosneb kosmilist ja maist päritolu looduslikest riismetest, kuid selles leidub ka kunstlikke jääke, mis on liiga väikesed, et neid palja silmaga näha. See, mida te praegu näete, on kõige hullemat sorti nähtamatu õhusaaste, kuid pärineb vägagi nähtavast vägivallaaktist.